kuba ibya Sauda no bishira imbere cyane ubu uramuhebeye kuko Sauda nta mwanya bishiramo kandi namwe bwe murashaka kubibona kandi n'umuntu Sauda atavyo yitaho kubyo Sama mubwira rero kuba nashimye kubitura niko mbona uko Sauda yahohotewe cyane niyo mpamvu nashimye kubitura. Hello bakuzi ba Nyishu Media mbanje ko baramutsa nkuko bisanzwe ni Mugisha Arlette inyuma ya kamera ni Ntare Jezi hama uno munsi ibintu ndabazaniye ni ibintu ntatahura ingene bimeze bantu b'Imana ibintu birakomeye je numva byanandenze uti gute ushobora kumbaza uti gute muribuka ikiganiro geruka twigeze gukoresha Nyishu Media twakoresheje kuri Sauda yerekanwa ko yakubiswe n'umukobwa byitwa ko akundana n'umukinyi w'amafilme yitwa Sammy. Ebana ibintu byakomeye uno munsi naronse message ndabona nanje yavizonkwega ko ibyo ntibyoroshe n'umukobwa wundi abo babano abahungu jya n'umukobwa wundi akundana na Sammy uwe rero aza wa vrai ngo akundana na Sammy ndafise message baturungikiye ku kazi yemeza neza uwo mukobwa avuga ko ankeneye ndayibumvishe murabizi je nama ndi kumwe namwe kandi nta kintu na kimwe nzokora ndabahisha ibintu byose nzoza ndabibabwira. Umukobwa akorera mu gihugu cyo muri Saudia umva n'umurundi aba muri Saudia ebana werera judge ku madolari ku mahera ajaje we ambwiye ko ankeneye kandi yiyamirije nana ngo amuvire ya mbega gabasha inkundo zo muri iki gihe kweri ndumva bikatse yiyamirije nana ngo amuveko hinge ndabumvisha cyane kutwishyura kandi turabyishimiye. Narabonye umukobwa w'umujournaliste akora kuri Nyishu Media yakoresheje umukobwa ari aho yambaye ari umukobwa yambaye ari umumama sindabizi nabonye amukoresha ikiganiro avuga yuko ari umugore wa Sammy yihanikiza abantu rero nashaka n'ukuri mufashe hari ico ngene kuvugana n'ujya mukobwa rero murana nkurikirana nyene byinshi nibyo bikwiye yuko ntushobora kuja ku social media cyangwa ku ma TV online ngo ndiko ndavugana n'abantu ariko bibaye ngombwa kugira ndabiture mufashe ujya mu journalist yakoresheje ngo n'umugore wa Sammy nyambara umugore wa Sammy sinzi hari icyo nashaka tuvugane nawe ava inyuma ya Sammy nyamba barigeze gukundana na Sammy yibagira aho bakundaniye nashaka kumwihanikiza amenye yuko atagwa kimukunda amvira inyuma y'umusheri wanje Sammy ndamukunda n'umuntu nkunda cyane rero nashaka yuko ujya mu journalist yakoresheje ujya mukobwa ye avuga ko Sammy ngo ari umugabo wiwe nashaka rero bamuzana nawe kuri online kuko sindi hafi ndamwihanikize kuko jewe kubwo ndinze kubivuga niko mbona byandengeye byandenze nyene nahora ndabiganiro vyiwe ku ma TV asanzwe ku yandi nyene ayandi ma TV nkabona ibyo yigira ariko bibaye ngombwa yuko areke kuzarahohotera abantu kandi samafise uwakunda rero nibyo nashaka mufashemo kandi mwamukoze ndabinginze nkuko mufasha abandi nanje mufashe bakunzi ba Nyishu Media murabona ko ibintu bikomeye
ibintu birakomeye biranakomeye kuruta uko umuntu aba abyiyumvira birakomeye sana urumva abantu tumenga bari ku imiti ubwa mbere rwatanguye kuri Sauda ashobora n'umuntu yitwa Famba na Sammy ubu naho ubu rugiye kubw'abakobwa mbega inkundo abandi baribesha kweri umva mwumvise narababwiye ko ataco ndabahisha narababwiye ko ikintu cyose nzoza ndakibumvisha tukagisangira murumva ingene ibintu bimeze bana nanje tujane umukobwa tugira tumurondere kuri telefone tuvugane nawe hama ikiza kubamwo ikiza kumvikana ikico muza kumva avuga muraza kucumva akivuze kuko we niwe yavuze ko nkeneye reka ndamurondere hama tuvugane reka ndamurondere kugira tuvugane Halo, bite? Connection. Halo. Bite? Ni sawa. Umeze neza? Urashima? Nkuko bisanzwe ni Mugisha Arlette umumenyesha makuru wo muri Inyishu Media. Twari twakiriye ubutumire bwanyu mwe mwatubwiye ko mukeneye. Yego. Twarengutse rero niyo mpamvu tuko turabarondera. Ariko mu bisanzwe twashaka kubanza kumenya izina ryanyu kubera turi imbere ya kamera mu bisanzwe turi mu kiganiro. Tumva dushaka ko n'abantu baba bariko baradukurikirana babashinza kubamenya kuko bisanzwe bivanye n'ivyo mwari mwavuze bisa nkuko tumenga wowe uje uri mushasha muri ibi bintu rero bisaba ko bari basanzwe bazi Sammy kuri Sammy bari basanzwe bazi witwa Sauda kaba bari bazi witwa Nana rero numvise nawe urimo byandengeye twashaka kumenya bya vrai nyene ko ibyo twabwirwa ari byo hama ku mazina yanjye nitwa Evrenia. Hama kubyo nabonye nyene ku mativani online mbanga mu Buterere i Burundi. Hama cyo kubyo nyene nabonye byandengeye niyo mpamvu nashimye kubitora. Hama sinzi nyamukobwa wena n'abatumye koko muri kumwe sinzi ko ari umukobwa sinzi ko ari umumama. Oya ntago turi kumwe ariko turashobora kumurondera nta mumurondere rero agire ico tuvugana nawe. Uramukeneye ko mwavugana nawe nk'ikintu wumva ko wavugana nawe je nshaka kumenya ico mwavugana nawe kugira nanje numve ko nuca ndamurondera. Hama ico nkeneye yuko twovuganaho niko yoreka kuza arahohotera abantu akareka kuza ariyamiriza abo yiyamiriza atari ibyo kandi Samafisi wakunze kandi atari mu Burundi. Ninde uwo muntu Sammy yoba akunda? Ni jewe nyene nomubwira yuko ashaka yotuza. Urafise icemeza ko mwamukundana ko numva ko n'uwundi avuga ko bakundana kandi bo bamaranye imyaka myinshi ararekera amavuga ko bamaranye imyaka 3 bari kumwe nawe mu rukundo. Wewe ntacyo bitwaye nakubwiye. Gisigura rero ko uwo mukobwa ari we araronderwa kuri isa rero ushaka kwihaniza.
ya none umukobwa yakubwiye ko bakunda imyaka irenga 3 nuwo mukobwa nyene nana cyangwa n'umundi ni nana yambaye nana rero nana kimwe jeje ndabifise n'ubutako turayagana Cherie wanjye sa okay none ndashaka kubaza kandi kabazo gatoya ko uwo witwa umusheri wawe Sammy ko biboneka ko akunda Sauda cyane mbe nana wase kusangira na nana umugabo wemeye kusangira na Sauda umugabo kuba ibya Sauda no bishira imbere cyane ubura muhebeye kuko Sauda nta mwanya bishiramo kandi namwe bwe murashaka kubibona kandi n'umuntu Sauda atabyo yitaho kubyo Sama mubwira rero kuba nashimye kubitura niko mbona uko Sauda yahohotewe cyane niyo mpamvu nashimye kubitora ariko ibya Sammy na Sauda byari ngiye hanini n'uyu mukobwa kuko ashobora gukomeretsa mugenzi we atamuhura ibintu by'uburofa kuko Sauda n'umuntu atitayeho Sammy kuko iyo mbona mwita Sauda yitayeho Sammy nari kujyaho nkabitura mukagirane Sauda karaba ukumwe nabyigenza ariko umwanya nabonye Sauda atabyo yitayeho kwa Sammy mama byo kuvuga ngo ndiko ndabitaye kana bityo kubwima ko umukobwa nani ndashaka kubaza kandi kabazo jewe narakoranye ikiganiro na Sammy dukorana ikiganiro atari kumwe na Sauda ari je na Sammy gusa icemeze ciwe yemeza ko atawundi muntu akunda atari Sauda nta nubwo yigeze yemera ko hari relation iri hagati ya wewe nawe ntabyo yigeze yemeza ibyo nabyo bivuga kwiki erego uwo mwanya kuko ibintu byose kuvuga ngo umuntu atabishira hejuru kuba je nta mukunda cyangwa se amakaba nkunda nta mpamvu yo gufata ibintu ngo abishire imbere ibintu byose abishira imbere cyangwa kumugaragara none we kuba yaravuze uko okay niwumva ko hari ikintu kitagenda neza cy'impari cyane cyane kihari ko Sammy ataremera neza ko yoba gukunda wewe ntiwumva ko hakiri ingorane beho niwumva ko uko kwihaniza nana ko agira gutwara umugabo ntiwumva ko Sammy mu gihe aguma avuga ko akunda Sauda bizogera n'igihe na Sauda umuhinduka oya nukuri nana kimwe kuri Sauda gusa nyine kuba narinze ndabicara niko byambabaje nabonye ko ngene Sauda yabaye umva we mu majambo make ushaka kwihaniza nana ntawe gushaka nana yes shaka kumwihaniza kuko aturiye n'umwana w'umukobwa kuko ni uko je Sammy yondeka akakunda uwundi kandi ko namugonya kuko umuhungu si umuntu umwe n'uwa bose rumva umuhungu hello allo uravuze ngo umuhungu wese sigura ko uca umuhebera rero nanana ukamureka rero akiryoherereko oya kuryohererwa kuko birabonekana Sammy nakunda ujya mukobwa rero aho yoza arafata abana bahohotera kandi adakundwa kuko udakundwa n'ubukundwa ntuze Sammy muvugana ntago uhora umubaza kuri ico kintu Sammy nakunda umuvugana n'umusheri wawe ntago uhora umubaza kuri ibyo turabiyaga ko ndi umuntu nahura ariko ibyo byose ushaka kubyitaho cyane none mu mwanya udashobora kubaza umuntu byitwa ko mukundana gute ucugaruka kandi uza ugahana abandi kandi umuntu byitwa ko mukundana udashoboye kumubaza icyo kibazo wanze ubaze Sammy ubone kuza nakubwiye ati ibyo turabiyaga ko n'amashusho cyane okay urinze tuyaga turabiyaga ariko namamva kuvuga ngo ndiko ndabishira imbere ngo ni ibiki n'ibiki no kuko urukundo ni rwa babiri kuko hari umuntu ashaka gukunda uwundi ugasanga ugutahura kuratandukanye
ariko ndacafise Alo? ikindi kibazo ndacafise ikindi kibazo mu gihe hovyuka umunsi umwe Sauda yemereye Sammy ko bakundana wewe nka wewe uvuze aya majambo umva wo kwisanga umeze gute imbere ya Nana imbere y'abantu icyo novuga imbere y'abantu kandi hariho abantu nyine badutegereje kutwumva ego n'ubundi icyo novuga Sauda arinze yemeye n'ukuri nta na kimwe umva mu bantu kandi nibwo wokumva telefone icyo nokubwira nuko nogira umugabo kumva yuko je no gutuma ko kuri Sauda n'ukuri nta na kimwe urumva mu bantu wumva ko mwosangira umugabo Sauda uwo mwemerera ko musangira umugabo umenga n'ukura nawe je icyambabaje niko Sauda yahohotewe kandi mu bintu atavyo yitaho niyo mpamvu byashimye kwihanikiza kugira amenye yuko Sauda kugeza ahereza umwanya Sammy amenye yuko hari uwo ahereza umwanya ariko kuzahohotera abonye bari kumwe na Sammy cyangwa se amagizi wo kugisha acajyaho yicebedo yishira imbere cyane bishitse nawe akakurondera andondeye nawe Nana akakurondera akakugira nk'ibyo yagiriye Sauda yo no problem ahubwo nibyo nari nkeneye ahubwo nawe mu wundi no twasha tubona umva ko ariwe ukeneye kubonana nawe yo niko nari happy from okay urumva ko ubu kuri sawa uhuye na Nana nkabahuza na Nana nigiki wo mukorera Nana ko ariwe byitwa ko ari wagutwaye umugabo nukuri sinovuga ngo ndiko ndavuga ngo nomukorera ikibi gusa nyamba abikunze no muhanura cyangwa wewe adabikeneye akazana akavuga amagambo mabi ntacyo bitwaye ariko gusa wogira icyo ndamushikirije ndumva ibyanyu bikaze kwe ugiki wumva basi ukwiriye kubwira abantu bakurikirana Nana ibintu ariko arakora nk'abakunzi ba Sauda cyane n'abakunzi ba Sammy ababashigikiye cyane wumva ari iki kintu ushaka kubabwira ahubwo icyo nobwira abantu hanini baba begereye ujya mukobwa nyamba ari Nana niko bomuhanura kuko Sammy n'umuntu avuga ati sindagukunda waramborotse ibyo wawe byewe nawe byaraheze kuko Sammy n'umuntu ashaka umuntu amutahura rero mpamvu ratigeze amutahura hareka abantu bamutahura bamukunde rero icyo nobwira nuko abantu baba bamwegereye hanini bakamuhanura kuko nta muntu adahanurwa bamuhanura akumva kuko ibyo ariko aragira si ibintu byiza sinariko aritwara neza imbere y'abantu mumaranye igihe kingana gute na Sammy gira ni nk'imyaka ibiri ariko Nana reklama ko amaranye nawe imyaka 3 ninde azobereye game ninde ubona ko umurambe mu kazi erega Nana yambara yaragiye hasi hagezeho abandi twe tugezweho